Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabanhug ako na magmag na nagsapsapol iti mabalin ko asumrakan. Ngamawan latamot ti makitak. May palagip manan kanyak ti amin. Kasti matlaang ti sitwasyon ko. Saan? Saanan arumbang apanunutot day di anapasamak? Amok. No sa di naman ti ayan ita ni nanang. Tartarabayan nak. Ituloy ko ket tindak sapol iti mabalin ko asumrakan. Uray babao nanditan. Timportante kat adda. Di tati papanak. Diyak agpilin iti trabaho. Tinapatag kat makastrel ka. Tapno adda ti panggadak. Kat makaurnungak para iti panagadal ko. Ikagumaak aton uyan amin nga arapaap ko. Kas na ikarik iti day dinanang. Uray kas jaya. Naadaan iti diyak amo asakit day dinanang. Kadagi dinauding nga aldaw anagdan na kami. Imparik na nalata kanyak ti panangipatag na kas ina. Kat da ito ti jak tupulos malipatan kan kuana. Isu nga uray awanan day dinanak. Isulat ta ti pagbalinag nga inspirasyon ko. Tapno agbaligi ak amang tunoy kadagiti arapaap ko. Among papa? Kasla interesado ak iti bagbagayo a negosyo kini Tito Amado. Panagkunak napintas to ti ibo nga dito. Iha, basta no ni Amado tinangasikaso. Sigurado. Awan apulos ti palpak na. Isungarod adyak kayatan ti makisosyo pa iti sa bali. Nilangan Amado ti kayat ko a partner iti anyaman nga ibangon ko a negosyo. Sigurado ngamin amatriple ti puunak kan kuana. Talaga adak ka iti panagtalatyo kan kuana, papa? Talaga iha. Nang runa inton agbalin kamin nga opisyal nga agabalayan. Don't worry, papa. Matungpal amin dayta. Kat sigurado asaan to ang makapagkadkad ni Albert. Ngamin, amok matan nga iti pailaan. Adan espesyal arik namin iti tunggal maysa. Mama, nadaman kang runahan nga desisyon na ipapan iti dayta abanag. Panagkunakat si kadayta. Albert, iho? Sikat ang asawa ni Papa. Alangan mo ta sa bali pa iti agdesisyon nung may papanan iti personal na banag iti nagbaitan niyo. Liklik-likak ngamin ti panagsubang mi iti amam. Nang runakat kanayon namat nga ibaga kanyak. Anagbabawyan nan iti nakaro ti amin. Yung marikrik-nak, Mama. Saan kaya mamati? Di kayo napnog itimbaga na. Iho? Iso na kayo tirumbang agdesisyon, Mama. Ni, ada tao. Bayamon ani si Mang Timapan mangkita no asino. Uwan, Mama. Mama, mabit lang. Inak ibaga ka ni Nana si Mang. Tamon na no asino taday jagay. Laibag nga orasyon, Nana. Siyak nilay ka. Anya ti masapul mo, balasan ko. Daytoy, Nana. Nakitak di tiruwar ti gate siya nakapaskil. Kayat mo ti agaplay kas babaunan. Kuma, Nana. No addapan na kay Karina. Tinasayaat. Umay ka ta. Anya itayan tinagan mo? Laika, Nana. Laika. Umay ka balasan ko. Sumrak ka.
Simang, italakon kan kaday banag. Saan na siya ti makisarita iti agap-apply a babaunan. Ha, angam senyora, saan mo't asyak ti magpasweldo kan kwa na no bilang laeng? Simang, pudno asaan asika. Da kami matlaeng. Ngam ti kayat ko, sikan ti mangkita, no mabalin wano saan akas babaunan. Ay, Sika matlaangan ti mangibaga kadagiti rombang nga aramidan na. stay in ka di wenno stay out, senyora. Sika man. Anya iti panagkunam. May mayat matlaeng no agnaedan dito'y mansyon, senyora. Tapno adda-adagos iti anyaman nga oras sa masapulyo. O sige, awan ti parikot iti dayta. Basta ti kayat ko simang. Daytay mapagtalkan kan nagagat. Dayta ti pangpangrunam nga ibaga. No bilang ta makapasaday ta nga agap-apply. Ay nabalasang ko, 16 matlagayam titawin mo. Kunak nagtawin kan iti 18, wenno 19. Ay, saan? Nana, katurturpos ko lang amin iti high school. Matlagayam. Apay ngay nga agtrabaho kan. Agkolehyo ka kumapay Isungarod nga agsapsapulak iti trabaho. Tapno makaurnungak iti pagadal ko iti kolehyo. Ha? Apay dagiti dadakkel mo ngay. Obligasyon dati mangpaadalkan ka. Ulila akon adamang, Nana. Nabiit pa'y anatay day di inak. Nairaman iti aksidente. Anya? Day tatyan pa iso. Iso pa nga asiyo ko ma. Awatan dak. Oray isula ko man ti maitulong yung kanyak. Laika, balasang ko. Agpagpakaasi ak, Nana. Ay por Diyos. Apay nagparintumang kamutan. Ay tumakder ka, balasang ko. Di ka agparintumang iti sangok. Tumakder ka kuma. Sino di sa ngayon tayo na sila? Nag-apply a babaunan, barok. Anyati ko na ni mama. Inawat na ka di. Ay na Albert, siyak ti pinusgan ni senyora amang kilatis iti nag-apply. Siyak ti pinagdesisyon na. Ta siyak kanumat ti adda makipulapol iti maala a babaunan. Ket anya ngay, nana si ma. Panagkita kat nasingpet kan nagagat. Iso nga imbagak ang naawatan. Kasta ka din nanay. Nasayat mat Tapno dati katulungan dito balay. Oh, ket ayan nan ngay. Nagawidan Anya? Oh, apa yan nagawidan? Agsubliin ton bigat. Apag iso ka no, tapno maisimpa na pa'y dagiti arwaten na. Kan maibilin na, tibasit abalay da iti gayam na. Iso nga agsublay inton bigat. Amom panyero, imalakan ka di anak mo. Apay mananan ako ng dayta, panyero. Wen tagpada kayo analaing amang pasablog. Sika talaga. Saan ngagpaspasablog laang ni Misty? Pudno tinakunan na kanya, ngayon danon ko kan ka, panyero. Ay na, agama kayo lang agpaiso. Sika talaga. Un kayam. Kumusta ni Albert? Jack pa'y nakasarita. Saan pa'y ngamin na nakariing itay pimanawa kay Jebalay? Ay. Apay ngagsanay kay tinaunag? Kaslang amin madanagan na, panyero. Taapay kumamay. Amok ngamin nga awan ti parikot ka ni Misty. Ang mamangano adatong para parikot iti biyang ni Albert. May papan iti tulagan ta. Si kanto nga roden ti mangibaga kadagiti Jack kayat iti dayjay alay ka, simang. Wen senyora, kunak tumot ngamit itay akasarita yon, ngam di yumat kayat.
Pasensyakan si Mang. Ngam amo mata. At dadagiti pakariribukak. Senyora, Sana balit akasaritak tulaangan da di alay ka. Inton addan diti balay. na sige, senyora. Ay, uwan gayam. Mabalin ka di nga ijay matan silid ko ti pagturugan na. Total, naglawa mo ti silid ko. Iyakar milaangan jay may sa akama ijay. Makaamo ka. Ngam kayat na nga ta. Ibagakkan kwa na inton agsublin ditoy, senyora. Ala, makaamo kan. Basta ti kayat ko lang. Nagagat. Kan mapagtalkan ti maalam akadwam. Among Brad, pampanunutik yung babae nga impan mo ijay ospital. Oh. Apay day dya babae dan? Di taman lang nadamag mo tinagan na. Interesado kan sakit di kan kuha na. Saan mayat Brad? Iso na lang ta di taman lang dinamag tinagan na. Wenno anyaman may papankin kuha na. Sana ka interesado? Sika mo, gapo na. Di mo nituloy ti kahit mga ibaga Brad. Jack kaya talaga ipanday dyan napasama. Oh. Apay nga gisam ka? Amok ngamin. Uray kasta ti bagbagamita. Sigurado adi mong tumalipatan da dya a babae. Tapay kumamat. Tamalaksid iti inam. Day jay la a babae tinakakabilkin ka. Nanang, isimpak amin ng dagiti gargarot mo iti lakasa, ha? Amang ano jak tong aminan madalusan. Gaputag na akon iti balay ti pagpaayak kas babaunan. Imbilin kon kanimanang Flora ti basit a balay ta, nanang. Di kag danag. Tasaan ko matlat ta alipatan asarong karam day ti abalay. Ngamin, dito yung tinagnaedak sipod ubingak. Kat no bilang ta makaurnungak ton iti pagadal ko, agnaedak matlata ditoy. Inton sa anak kon ababaunon iti balay dagiti agbalin nga amok. Amok, oray sa di naman ti ayan mo, nanang. Tartarabayan nak. Amok ka di nakbaybayan. Kat sapay la kuma. Tamabaelak ti kabarbaro nga agpang ti biag asarangtag. Maibturak ko madagiti agbalin na parikot. Kat sapay la kuma. Tamabaelak ti anyaman a panubok. Adungteng ita iti biag ko. Babawanan? Ne, apay ni si Mang? Kadwa tayo latta diti balay Ngam amumat, adan edad ni si Mang. Adan dagiti trabaho adi na kabaulan. Iso nga inkadang ko ang mangalay ti kadwana. Saan ka alapdan iti kayat mo, Karidad? Ngam amumat siguro nga agraira ita, dagiti may kaniwas ti aramid na. Ang mga numakasarak kayo iti pakawala ti sindikato. Amado, agtalag ako makanyak. Kada kami kan ni si Mang. Da kami inti makamo. Sana bale, takilatisak na imbag ti kabarbaro a katulong tayo. Apaman, nga umay ditoy inton bigat. Among papa? Manipod si Mang Puerta. Di ka pa'y pulas nakita ang nagparikot. Wano oray nagpanunot man lang itinaunan. Anya ko mga minaga pong agparikutak, iha. Anya ko matipagparikutak. Itapay, takadan na ka. Santo agparikutak? Imposible ang mapasamak na ita. Talaga nga ipatpatag na kanya, papa. Unay-unay, iha. Awanan ti umasping, iti panangipatagkukun ka. Amin na maited ti maysa nga ama iti anak na. Nakasagana ak amang ited kan ka. Awan matinti mapanunot ko pa'y akid dawan kan ka, papa. Ngamin,
Talaga nga impaay mon kanyak ti amin. Siya talaga. Umay ka man, anak ko, taarakupan ka. Ipatpatag ka la unay, anak ko. Unay. Kasangsangpat lang ni Albert, Panyero. Nagdiretso ni Jesselet na. Magkapon na kano, Panyero. Diyak ka mo, kumpadre. Diyak nakasarita. Ta nagdiretso ni Tiseled na. Ala, sana balen. Baybayamon. Amangan mat no inasikaso na ti panaginrol na. Amumatan. Umadanin ti panagsasarap. Sa bagay, ni Misty, naka-enroll ka din? Wan, Panyero. Tay inasikaso na. Nasayaat nga rod no kasta. Dinamag ko nga rod no nagkita dat ka ni Albert. Agam saan ka nupay? Noon niya ti kunam, kumpadre, awisit ni Albert. Tao may kami dita. Sahanan, kumpadre. Ang mga no di nakapatgan, kitagsubang kayo lang. Yun may isa, naibagak matalgan ka. Kaya't ni Misty na sorpresaan ni Albert. Sa bagay, alang arod, santa dadaalan ti diskarte ni Misty nga anak mo. Barbarang awan ti rumso aparikot, apaman nga kita dan kini Albert. Si Mang, ni sir mo. Rimwaren, senyora. Itaypay. Kasta ka di. Wen senyora, saan ka di? Nagpakada kada kayo? Ang mga no di na kayat amalukagak. Iso adi na kun riniinpay. Nalabit akasta, senyora. Kat ni Albert? Adda ijay garahe. Wash-washingan na tilugan nyo, senyora. Kasta ka di. Diyan ngay kabarbaro akaduam ababaunan. Ay, amangan no inton madamdamalaeng. Addan tunday jay. Tala, ibagam kanyak no sumangpat. Takayat kumat ang makasarita. Iparpartak ko pa'y timagna. Amangan no adapay makuna dagiti agbalin nga amok. Sapay ko na ni Nana si Mang, ana istriktuda ka no. Diyak kayat nga, adama ko nada kanyak. Diyak kayat ama paluspusak ti gundaway, ama kapagtrabaho aktap no makaurnongak. Aday tan, asdeg ako na. Ay, magyaman ak, adakon dito isang wanan tigit da. Agbasar ako na. Adan mangilokat iti gate. Ha? Sika? Si Kamat? Anya tar aramidam dito eh? Amukon. Agtrab-trabaho kamot dito eh. Iso kasta tilangam. Boy kalakit di dito eh. Katwas-washingam ti kotse dagiti amom. Excuse me. Labsan kan ditoy. Dahil ti babae nga impan ko di ospital. Anyatar aramido na di balay. Agasam? Tanapagbidlotan nakpay aboy dito eh. Paguray ka. Ang mga may suday dito ka barbaro ang babaw na ibagbagan ni Nana si Ma. Isulakit di day jay. Boy gayam ha. Kital lang nun niya aramidan na. Iti ka nito ama-amuan na no asino. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Anya jay kunam baro. Diyak kaya tamamuan da dya babae, no asino ak dito balay Nana si Mang.
Ay nabarok, kasano ko maadi na maamuan ngay. Imposible mat, asaan nga ibaga ni senyora? Jak pa'y lagpakpakita, nada ni mama. No sa pulan nak, tapno yam amunak iti day babae. Jak nagpakpakita. Ibagayo nga na panak. Bueno saan? Makumikumak. Basta tinapatag na si Mang. Agtali na diti panunot day babae, aboyak laang diti balay. Albert Barok. Ay, siyak ti madanagan iti kasta planom. Di kaya agdanag na si Mang. Awan mo ti dakas nga ramidat. Kahit ko lang ngay parupay ti day babae, no asino ak dito eh. Anya nga min aya at talaga tinapasamak. Apay akasta titratom kanilay ka. Lay kagayang tinagan na. Basta na si Mang. Sapay la ko ma, tapat ganyo, tikid daw ko. Teenager ka pa'y matlagayam. Ang mga numadaksanak mat, gapo iti panangawat kan ni si Mang. Senyora, saan kayo ang madaksan? Pangaasiyo ko ma. Tasaan yun nga ibabawi pa iti panangala kanyak ni Nana si Mang. Nagpakaasi akan kwa na. Iso nga inalanak, senyora. Kasapulak namin unay ti trabaho. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Ha? Kaya't ko ti agadal iti kolehiyo. Senyora. Iso kayat ko ti agurnong. Nagagatak, senyora. Uray anya ti paramidyo kanyak. Nakasagana ak ang mga ramid. Basta awaton dak kuman. Pangaasiyo. Ngam ka sa no ang makasigurado ak, asaanak ang madaksan no bilang laang? Agdadata ang minor di edad ka. Senyora, no anya ti kayat yung aramidat. Nakasagana ak. Mabit lang. Urayan nak ditoy. Ha? Adala ang tinapatag nga ibaga kan ni si Mang. May sa aba nagtikinaulilan ng adamang, no apay nga inawat kon, senyora. Hangamkas itinakunakon, no saan nyo akayat? Da kayo ti matungpal. Panakita kat na singpat mat? Inkari nang agbalin ang nagagat. Tila ang pagduaduak, kati kinaminor di edad na. Senyora, Iso na lang ta ikarkari na mat nga awan to ti pakababalawan tayo, no bilang laang. kat? Anya nga rod ti desisyon nyo? Anya iti panagkunam, si Mang. Senyora, apay no ikkan tayo iti gondaway? Panagkunam ka di kat talaga ang makatulong nila ka? Makita kat desidido, senyora. Sige, awatan tayo nga rodan. Kat sika ti makaamukan ko na, si Mang. Isurom ti amin at trabaho na dito'y balay. Namnamahaan nyo dayta, senyora. Tungpalak ti kayatyo. Ada na pati ka papanag, iho. Kawawag ngamin ni Mrs. Ferrer. Sige mama, agad kayo ha? Aywan, naamamom ka din ti kabarbaro ababaw nan tayo. Wan mama, nakita ko. Alangarod, makaamo kayo pa lang diti balay, iho. Wan gayam, no kas pangarigan, taad da papanam. Aramatan ti kotsek, Hindi, katanyang itaramatan mama. Kasalan ti... Oh, aday tanti mang sokon kanyak. Impasokon nak ti amigak, anak ko. Amom, Barok. Siyak ti madandanagan iti pampanunutam. Nana si Mang, di ka kadagdanag. Siyak ti makam mo. Ayan di jalay ka? Adda ijay likod. Impadalos ko kankwana dagiti wara ijay. Kasta gayam. Napinta sa gundaway da ito. Oh, tibilin ko nana si Mang ha. Jack kayat nga ibistudak yun ko na. Tikayat ko. Agtali na di panunot na amay sakmat aboy ditoy. Babaunan akas ken ko na. Albert. Mabalin ka di, nana si Mang.
Kaasimat nilay ka. Saan mo kumanda patuluyan ti pangpanggapam? Nana si Mang, di ka din madanagan. Saan naman ano day jay? Ikari, kahit ko lang nagnakam. Day talaan ti plano. Amom ka din, o anya tinapintas at damag nga ibagakan ka, Panyero. Anya da ita, Fausto? Atoy. Awatam da ito'y acheke. 50 million pesos? Nagapuan da ito at cheque. May sa kadagiti kumpanya mayat nga aginvest iti negosyo nga itakder ta. Nahiya? Kudak tumot nga minkan ka, Panyero. Sigurado nga agbaligi na ito yung negosyo. Kat panagkunak, saan tauray nga ag-cash out, ta sigurado nga adupay ti mayat nga aginvest iti negosyo ta. Diyos ko, naimbaglakit din tayo manugot matlaan ni Senyora Karito. Naimbaglakit din, tainawat ak matlaan. Agagatak dito'y, tap na magustuhan dati trabaho. Amangan nga no ikatunda, no saan da kaya ti panagtrabaho. Oy, dalo sa mana yung bagday ito ya. Ha? Nagbastos ka mo, ten? Kit-kita ang nagdaldalusak dito'y, ngam apay ang nagrugit kakit din. Opo, nakapit-pitak ng to'y daldalusak. Dalo sa mana yung bagday ito. Ano saan? Sigurado wag amay cut ka dito. Bastos! Agalwag ka, ah! Sigurado ka makadanon iti amo ta dahil ngay naramid mo! Anya jay ko lang, iha. Nakasagana ako nagpakita kini Albert. Papa. Talaga? Juan, Papa. Anya ti plano? Anya ti ramidam? Kasano nga agpakita ka kan Juana? Awisak ni Albert iti may sa lugar. Daytay-da kami lang. Ngam sigurado asaanan a sorpresa no kasta. Ta sigurado ang maamunan asya. Matulungan na ta ni kumpadre Amado iti dayta abanagi, ha? Papa. Mabalin ko nga awagan, tapno ison ti makamo amang yurnos iti lugar. Apay, ha? Malagip ko lang amin. Idi pa'y lang. Adan ti bagbaga ni Albert asakit tinakam na iti amana. Amangan na saan nga umanugot day chay. No ni Tito Amado ti mangyurnos iti amin. Iso abay anyulatan asya ti makaamo iti amin, Papa. Ni Albert, jay ibagbagam balasang ko. Albert gayam tinagan day aboy. Laika, saan ka kumaabas taag sa ulatan? Nang runa no may papankan ni Albert. Masurunak iti day aboy, nana si Mang. Agasam na iti naramid na kanyak. Anya ti naramid na? Ti panang isabwag na iti pitak iti ayan ti daldalusak. Kan saan laday ta? Kala at latan a pinanawan na kiti ospital. Ospital? Anya nga ospital? Anya ka diti ibagbagam. Dumnag ka, nana si Mang. Ibagakkan ka ti amin. Anya ko mati pakaragsakam nga ibagam, Fausto. Mapasama kang tinabayagan na tulagan ta, Panyero. Ha? Kinasarita na kaya ako. Kinuna na nga kapakitan ka ni Albert. Agpaiso? Kamaudyanan na. Hindi ko mapailakas ang sangpet na nga inaramid na daytagay. At apay nga mindag iti inasikaso ti anak ko, Panyero. Ang bumatay ta. Sa bagay, anya ti maitulong ko, Panyero. Iti kasta, agbaligi ti panang sorpresa na kini Albert. Kompadre, sigun iti anak ko, kabailan ng ti amin. Kasta ka di? Iso lang ti agtignay? Wen, Panyero.
Isulag ti agtinay. Alang nga rod, nasaya at met, no agkita dan, tapno malpasan ti amin. Talaga nga ado dagiti banag asaan nga ibagbagan ni Albert. Agasem, tadanda ni nagayam na disgrasya ni Laika. Ay, urayak la nagkintayag iti insalaysay ni Laika. Agpayso nga ti imbagana. Amangan mo't no agar-aramid laeng iti istorya. Kasano ko maanalaga-laga na dagiti imbaga na kanyak. Kunana nga addapay may sa alalaki anapan iti ospital. Kat no jak agbidot, tigayam ni Albert Daychay. Jay agnagan iti dan. May salaeng ti pamuspusan. Tapno mapanagnakak ti pudno. Nasken na makasaritak ni Albert. Taiso ti mang kumpirma iti amin. Astala ka simple ti planong aramidem? Awan mo tidakas na. Saan kayo, Papa? Nagsimple mo tunayan, iha. Ti abo ka planom kat daytay na idumduma. Daytay saan to amalipatan Apolos. Papa, amok ni Albert. Kabisadok ti ugali na. Noan niya ti kayat na. Kat masigurado. Saan nga agbaligi ti amin, no saan asimple lang ti panagkita ni. Iha. Di kayag danag, Papa. Agdalag kayo kanya. Siyak ti makaammo iti amin. Masigurado ko nga ad-ad na ama sorpresa ni Albert, gapo iti simple lang ang apa nagkita mi. Ala, adakan ka dayta, iha. Agtalakak kan pa. Sigurado makakatawa ka, Matt. Numaamom na sino ti kabarbaro babaunan mi, Brad. Kaya't mo asawan. Awanan dita di pakit ababaw ninyo, Brad. Ninana si Ma'am. Apay ngay. Nagsingpad da dyan. Saan man, Brad? Ang dapat lang dito ni Nana si Mang. Ngayon man nakabarbaro babaunan mi. Kat kasi tinako na ako. Albert Barok! Brad, anyay. Ituloy mo at istorya. Brad. Baliwag to lang yung tumawag Agtok-tok-tok ni Nana si Mang. Ang mga nuna patagti bagana. Sige, Brad. Bye. Albert! Mabid lang, Nana. Umayan. Sigurado ka, iho. Kasjay ti ko na ti doktor. Patsindak na si Mang. Tano talaga na padong parak. At ako madunor na. Uwan na bulo na. Amuyo, nagdanagakmat ididamo. Tateam mo, kaya talaga na padong parak. Ngam epekto gayam tinangataw kurigor na. So anawanan iti puot iti panagbalasiw na. Ay, kasta gayam. Sigud gayamon nga agam-am mo kayo. Nana si Mang. Imbagayo ka din kinkwana, no asino ak diti balay. Saan? Takas tamot nga minti kayat mo. Agyaman ak Nana si Mang, ha? Ang Barok. Made tikas tangar aramidem. Kaasimot nilay ka. Di ka kadi maasyan kan ko, ana. Ammom kadi nga ulilan ademang, kat kayat na ti agurnong, tapno makaadal iti kolehyo. Iso asimrag kas babaunan. Dayta ti agpayso. Iso apang nga asim ko ma. Di mon parigatan. Tamangan no saan ang magustuhan ni mamam ti trabaho na, kat papanawon dapay. Kaasimot nilay ka, Albert. Adag ita dito ayan da Mrs. Ferrer. Apay ka di. Damagag ko mano sa narimuar ni Albert. Ngamawan ka matgayam ni Balay.
Pasensya kan, Amado. Kalat ngamin nga imawag ni Mrs. Ferrer. Apay ngamin ni Albert. Awan matkiti. Damaga kumalaang no sana rimwar. Adamat itchay, itay pimanawag. Ngam tapno sigurado, awagam laang nga ni Simang. Sige, padasag. Bye. Bye. Anya nga tamanan ti pampanunutan ni Amado. Apay adamdamagan na no adda na panan ni Albert. Sapay la kumataawan ti mapasamak asaan anasayaat. Itinagbaotan dagiti agama. Lupod mo amin timbagan ni Nana si Ma'am. Kaasimat nagpaisyo nilay ka. Narigat mo ti bastag taliklatan. Nanguna kat ado itandag iti manangal lilaw. Isa ka sa pulan tinan anay apanaganad. Narigat. Asino nga taday ta? Mabit lang! Asino nga taday sa nga ilmi? Kumusta kan, Albert? Misty? Siyak na Rod. Kumusta kan? Pailiw ka wala yan. Mabit lang, Misty. Mabit lang. Di nakarakupo na kasta. Mabit lang. Apay, di na ka di kailiw. Jay, I mean... Albert. Misty. Aha! Oras ti trabaho, ngam adda ka di ti amakinting narako. Kasta gayam ti aramid mo nawan dagiti amo ta? Ha! Agalwad ka! Ipulong ka kadakwada. Mabalas ka matlaangan iti panangisabwag mo iti pitak iti daldalusak. Asino da ita a babae, Albert? Apay akas tangag saso? Anya ter aramidan na dito yung mansyon nyo? Mansyon da? Kunang? Katuan, iti kasta alangam. Madlaw, ababaonan da ka, da Albert. Ngam apay akas tati pa nagsasaom. Di mo amo araaman ti amom. Anya? Ma'am, sir, sige, panawan kayo pa dito. Bastos day jaya! Kulang lano asino! Misty, Puston. Baybayan ko man. Puston! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Laika, apay nagsangsangit ka. Nana si Mang, anya ka diti ang paiso. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Amok ka din ni Albert. Ha? Nana, pangasim. Ibagam kanya ti ang paiso. Pasensya ka, Ana. Balasang ko. Agam, kinidaw ngamin ni Albert ajak kano ibagbagakan ka tipudno a kinatao na. Ha? Napagbiddotam kano ngamin aboy dito'y mansyon. Anya? Diyos ko! Nakababain! Ang mga naikatanda kong dito'y nga po itinaramid ko! Nakababain! Kaano ka si Mangkod ka, Misty? Makalawasan nga daak iti Pilipinas. Kumusta kan, Albert? Anya tinapasama kan ka? Apay ana disgrasya kay di. Awan day, Jay. Di mo ni palagip. Napalabas Ngam, Albert, kaya't ko amaamuan. Anya ka din nga agpaiso ti mapaspasama kan ka. Misty. Kan, apay akas lasaan ka analagsak ang nakakita kanya. Di na ka di ka iliw? Ano ti masapol mo? Apa yung may kaditi mansyon? Talaga gayam adi na ka iliw. Agas
Sangay, takas nakit din, tidamagam kanya. Misty. Di mo ko matagid ak sundi sa lutsot ko. Apay nga da ka dito eh. Anya ti masapol mo. Apay, anya ti mapaspasama ken ka panyero. Apay akas laburido ka. Saan ka makaid na? Kasano, kat kinunamit ngamin anapan ni Miss TJ Mansion, panyero. Ketuan, dakas ka di panyero. Saan? Ngam amkak nga mga noawan ni Jenny Albert. Inawagak ngamin itay ni Caridad. Awan ni Jenny Mansion. Kuna na nga awagak ni Simang. Ngam, diya ko nawagan. Taddan inasikaso. Nonya ti kunam, padasat nga awagan ti anak ko. Tapno maamuan tano ayan na. Panyero? Angan pa nagkuna katawan mat ti parekot. Tanood ako ma, inawagan ako ni Misty. Iso pa nagkuna katawan parekot. Malapit ang nagkita dan kani Albert. Kabarbaro ang ababaunan dito'y nilay ka, Ma'am Misty. Kinapudno na, dahito'y tidamo nga aldaw na. Nagbastos matan? Damo pa'y lagayam nga aldaw na, ngam kasjayan ti aramid na. Agasam takunamlan asino? Di na pulos rin na ni Albert? Pasensya kan, Ma'am Misty. Ubing pa'y lang Panakanakat saan kami mat nga agin na dayo iti edad? Ma'am Misty. Siyak tiyag ngar-ngar yan iti day jay ang babae. Siya kung dagkid-kid daw iti dispensa, Ma'am Misty. Kan adamat basol ni Albert, tadi na kaya't ayam amuti pudno a kinatao na kanilay ka. Iso nga adamat basol ni Albert. Una yan? Uray si ka? Berbir nga samlatan ni Albert? Di mo kunan. Nga awan matan ti panagraam mo kin ni Albert. Nana si Mang. Naglukon. Apay nga sana sungbata ni si Mang ti cellphone na. Anya nga tanti mapaspasama kadakwada ijay mansyon. Hello, senyora. Si Mang, apay ang nagbayag asong batam ti cellphone mo. Pasensya kan, senyora. Adda nga minsan nga ili ditoy. Sino? Ni Ma'am Misty, senyora. Adda dito'y mansyon. Anya? Kastaya? Ngala, agawid akmat nga rodan. Iti kasta, masa nga ili ana imbag ni Misty. Siya kung tagpapakasikan ka, Misty. Lipatan mo, nga nyaman tinakitam dito yung mansyon. Saan ko man na dumanon pa'y kadagiti dadakkel ko? Kayat mo asawan? Saan mo nga ibaga kadakwada? Tinagalas nga aramid, dagiti baboonan niyo ditoy? Misty, siya tinang bilin ka ni Nana si Mang, tapno birngasan na klanan. Jacket, ipawagan kan kuha na iti sir. Buwan na senyorito. Katimot may papan ka nilay ka. Basol kumot lang dahi dyan. Isa pang ngasim ko ma. Tasaan na makadanon pa'y dahi ti abanag ken ni mama. Tinasaya at panyero, umay kalangan ni Mansion. Sumurot kan. Mayat nga taday taan na panunot mo. Apay kid dinasan. Umay kakit din. Tutal, adamot lang ijay ni Misty. Alaman langan. May mayat matlang no kumpleto tayo nga agpaiso. Pudno day ta, panyero. Tanya pa'y lang arot yar aramidin ta. Umay ka na. Sige. Danunin ta idan, ijay balay. Dayjay tilugan at daldalusan ni Sir Albert itay bigat. Isu di pinmanaw. Isu ata tinagmaneho. Ay, nakababain. Amok gayam dayjay lalaki. Diyak man la nagpanunot matan sakbay nga inaramid ko ti kasjay. Nagdarasudo saklatan ang nagsao. Siyak lakit nga rudon tinakababain.
Jay, babae ang mga arakop kang kuana. Nobya na nga taday, Jay? Laika, balasan ko. Nana si Mang. Apay tadi. Sino, Jerimwar? Ang mga ni Sir Albert, Nana. Anya? Ay, por Diyos. Apay apimanaw ngay, kat sumangpat ka nun da, senyora. Ha? Ay, sus. Ang mga no sa bali man ti mapasamak. Sapay adda dito'y ni Ma'am Misty. Ang mga no makaungat man da, senyora, gapo iti ipapanaw ni Albert. Padre, inayadam ti agmaneho. Ang mga numatisgrasya tamat. Makadanon tamat lang iti balayo. Kwa, kumpadre. Magagara na kami na makakita kada Albert kan Misty. Sika talaga. Kaya't ko na makita no anya tilangada atwa. No kasmet na itisigod na nasingit na pailaang. Agtalag ka, panyero. Patsik anaragsak dagijay adanunon tayo di balayo. Napayag asaan da nagkita. Iso apatsik akailiw dati tunggal maysa. Sapay ko matakasta, kumpadre. Anya akalakit din na yan. Di kagda nagkunakmanan. Sigurado da ita. Apay nalubusa mapimanaw. Ay, jak na siputan, senyora. Una yun ni Albert. Napanan na nga ta. Senyora, Amo namat nga adda dito'y ni Misty. uwin nga rod Katdag iti inyawag ko. Insaganam ka din. Maas-asikason, senyora. Binilin kon anaimbag ni Laika. Ang mga no di na pa'y kabisado ti amin, si Mang. Kasayatan matlaang no si Kapi agluto. Wen, senyora. Papaisaganak laeng dagiti Ricardo. No adda iti balayo ti agnagan iti Misty. Apay nga rod apimanaw ka, Brad. Diyak namin kayo ti kadana. Anya? Ay, amom, no daduma. Saan kamot amawatan, Albert? Dan. Panagkunam, anya ti ibunga, ti ipapanaw mo ita, iti mansyon nyo. Diyak mo. Brad, saan aday ta ti sungbat? Ha? Namnamaem ka di, ang makaungit ti amam, gapot apimanaw ka? Saan na nakabarbaro da ita, Dan? Sigurado nga dama ko nana. Panagkunak, Brad. Agsubli ka langan iti balayo. Di mo ikan iti rason ti amam. Tapno nakarkaro nga agpungtot kin ka. Ang mga no agsubli matlaang dayjay, iha. Adala siguro na panan na. Di man lang nagpakadamot, tita. Tapno kinuyog ko kuma. Misty. Kaslakit din awan anyaman na kankwana ti kadda. Kasla sa anak akailiw ni Albert. Pagkuna amat. Kasta tinarik na, tita Caridad. Saan mat siguro, iha. Ang mga nunaklatla ang dayjay, tadakan. Nga ta, tita? Kasta ti amok. Iso adi kagdanag. Agsublimot lang dayjay. Ada simmang patalukan. Ang mga no nagsublim ni Albert. Awagam ni Albert. Ibagam tag sublimot lang dito'y mansyon. Amado. Diyak magustuhan tinahamid na. Amo na nga adda ni Misty, ngimrim market din. Ala na, awagam mon. Ibagam tag subli dito'y. Sige, matungpal. Pilitan nga agsubli dito'y, Caridad. Ta nakababain kada kumpadre Fausto. Tsaka ko magsubli dito balay ka. Ngam, at na punto ni Dan. Gusto dagiti imbagana. Siguradong adan dita ni Papa. Tadamot nga minan dito garahe ti kotse ni Don Fausto. Tumsaga ko.
Jak man langan. Noon niya ti kahit na mapasama. Makisangwa kadakwada. Sir? Dapat man lang. Naimbag ka nagsubli kayo matlaan. Ayan na rin to cellphone ko. Sir, anya ti sapsapulan nyo? Ang mga nagdakit din. Sir, ang mga matulungan kayo. Sumardin ka man na sumanao. Makapasurun ka. Ha? Di ka lang arudan ni kaskaso. Sumanao ka pailayan. Anya ti kayat mo, Kuwa, sir. Kayo lang nga tulungan. No, anya... Panawan na. Awan ti may tulong mo kanya. Isa pumanaw ka man dito sa wana. Uwan, sir. Anong nakibiyang nga babae? Makapasunod. Apay ati mo sungsung-batan ti awag ko, iho. Mama, adak mo dito balay. Anya pa lang ti kayat yun. Ha? Masigurado ka kayat da kapagawidan. Isungaw awagan da. Saan ka di? Mala, sana bali. Umaykan. Romba nga si kaswam ni Misty. Naalas akitaan, mama. Ha? Anya ko matinaalas akitaan iti dayta. Apay ani pa'y Misty ti umay mang sarong karkanyak dito balay. Ha? Babae ni Misty, mama. Kat naalas akitaan niya isukit din ti umay dito balay. Laika, balasang ko. Adda ka di parikot? Awan, nana si Mang. Sigurado ka. Sa bali nga min timadlaw ko, ajar mo. Sanda ko mapagdanagan, nana. Awan ti parikot ko. Mabainak la siguro. Amuyo matan. Damdamok laang ditoy. Sakit. Ada-adagos sa nga ili dagiti amo tayo. Ay na, saanen ama ko na asa nga ili ti pamilya ni Don Fausto. Sigo den nga umay da ditoy. Si bibiyag pa'y idi ti asawa na. Babasit pa'y idi da Albert kan Ma'am Misty. Ha? Dahil ti agpaiso, Laika. Nana si Mang. Ni Senyorito Albert. Talaga ka di nauyong? Nauyong? Hindi, saan? Nasingpet ni Albert. Iso na laeng taad da dagiti personal aparikot ti pamilyada. Iso anak kapurpormal nukit kitaem. Kasta ka di? Wen, balasang ko. Nasingpat ni Albert. Itaam dagiti anak ta, kumpadre. Bagay dalaw na isan ka di? Wan nga rod, kumpadre. Wan nga rod, kunam. Agam apayakas ta tilangam. Kasla tensyonado ka. Anya ayati mapaspasama ken kapanyero. Siya? Tensyonado? Saan mo da? Ay na, kumpadre. Agam amutan. Kabisado kan. Katiti makit-kitak itaalangam. Amo ka madanagan ka. Apay, anya ti pagdanagam. Awan, kumpadre. Maragsakan na klaeng nga makit-kita ka dagiti anak ta. Sigurado ka? Uwan, kumpadre. Day talae. Napanam ka di itay, Albert. Kailangan apin manaw ka. Di ka pa'y nagpakada. Adalanapan ko ginatang. Apay nga rod adi mo imbaga. Tapno kinuyog ka lakuman. Nakababayin mo't niya, min. Anya ko matipagbainam ngay. Kan apay akas la nagdak kaya tinagbaliwam. Anya ti kahit mo asawan? Narignak namin. Akas na awan anyaman na kan katikada. Kas lagi man nakailiw apulos. Apay ka di akas taka, Albert. Nadlaw ko matanapas na ti panagsarita yu itay ka ni Albert. Iha. Apay so, papa. Kailiw mi ngamin titunggal na isa. Nasayat mo kasta. Anya nga tinagsaritaan nyo. Agkakanat, papa.
Nga nagsentro ti salitaan mi iti pan naka-aksidente na. Kasta gayam. Wan, papa. Kinalakan ko na. Ano adda akla ko ma dito eh? Siya kumati na nga si kasukan ko na. Talaga mo't Kat, anyat ko nanay ha. Nalaos ti ragsak na, papa. Masaya at launay. Di ka kadipay la maturog, iha? Adala mo ti rabi. Naibayag tamot ngaminan ija balay da kumpadre Amado. Umuna kayon, papa. Sumaruno at laangan. Wala nga rudan. Good night, iha. Good night, papa. Saan arumbang ama-amuan ni papa? Tinarik na iti pa nagkita mitin ni Albert. Di kayat ko. Ang tali na itikas iti sigot. Kayat ko ang maimuna iti panunot ni papa. Anasingad kami latakin ni Albert. Ikakumaak nga isubli iti sigod tilinangan niya. Katjak ibagbagakin ni papa tinadlaw ko. Apa nagbaliwan ni Albert. Laika, balasang ko. Komportable ka matla ka di iti pagiddaam. Uwan na si Mang. Awan ti parikot. Nasayaat. Amok anabannog kamot. Tainring pas mo amin at trabaho itay nakapanawin da doon Fausto. Sa anak namin ang nairuwam nga at maturugan at trabaho, nana. Day tatibilin day dinanang ko. Langro na no dagiti pinggan asan ang maugasan. Nadagsan ka no ngamin itibiyag ti kasta. Sa anak gayam ang nagbidot. Talaga ang nagagat ka. Ala, aginan atamot nga roden. Talaga atsakon ka ba ilan? Ay, agtuglepak at talagan. Laika. Anyat parikot mo, Dan. Itay palapalpalihon ka. Ay, agkurang tigam ko akwarta para iti down payment ko, Brad. Inton maminsan pa'y kanong aldaw ang makaipawid dagiti dadakkel ko. Nagtawad din ti kwartang igam mo ya. Naurnong ko da ito bayat ti panagtrabaho edi bakasyon. Iso nga rod ajak pa yung nagawid ijay lugar mi. Tawan ti mabalin apang gadak ijay. Ngam kaskas di akurang lata. Dan. Iso nga orayak langan amalpas dagiti nakapila. Ada sa kakasarita ti adda iti registral. Tag-promissory taw taklangan. Kamusan ang masayang. Saan na masapol, Dan? Ha? Albert? Ada pa sobra kwarta. Full paid ako niti dito sa semester. Atoy. Laam na ito eh. Albert, nakababay mo no? Agayam ta. Napod nung agayam. Isong awato mo dito eh, tayong kagpilan. Agyaman nak, Albert. Talaga nasingpit ka. Di kagdanag. Taso katak. Apaman na sumangpit ti pawit dagiti dadakkel ko. Di mo pa ila pang panunutan dito. Alakit din. Mapan ka, tani. Ang mga numatid tug tipila. Orayan ka lang ni parking lot, Brad. Dayjay ti lalaki itay akasarsalita ni Albert. Ti inyawatan na iti kwarta. Dayjayan. Isan tagway bayad. Orayak amalpas sakon to asikan. Dayjayan. Sabtak. Naskan ang maamuak ng asino dayta. Kampay ini. Jak nakita. Sorry, miss. Pasensya ka. Saan ka nakita? Pasensya ka lang kuman. Okay lang. Awan ang yaman na. Jakmat namin kitkitaan ti dalan ko. Iso nga damat basal ko. By the way, I'm Misty. Misty Fontanilla. Siyak ni Dan. Pasensya ka na talaga, ha? It's okay.
Sa dino ti papa na? Iti parking lot. Urayan ng amin ijay tigayim ko. Kabarbaro ka dito eh. Wan? Transferian. Kanawan pa yung unay ti amok dito eh. Nagagat-ngag pa iso di kabarbaro ababaw din tayo, si Mang. Makita ti pa nagtrabaho na kat talaga mat apulido. Kastamot tinadlaw ko, senyora. Kat no inring pas na amin ti trabaho idi rabi eh. Sakbay asimrak ijay silid mi. Santo nagsapa manen anagring itay bigat. Taimbaga kamasapan ni senyorito amapan ijay universidad. Kumusta mat ti ugali na? Panagkunak kat nasingpet, senyora. Ang kasbilin nyo, palpaliiwak lata. Punayong arudan, narigat ti agtalaklatan, rumbang laang. Kan isurok amin kan kwa na dagiti rumbang at trabahuan na, senyora. Saan ko nga itulok nga iso amin ti agtignay, ta sigurado amarigatan met. Adakan ka, si Mang. Basta ti kayat ko, nasingpet, nagagat, kan mapagtalkan. Apay nagbayad ka, Brad. At itog ka diti pila itay. Adanam amok, Brad. Nakapimpintas. Mistisa. Transferi ijay universidad. No makitam da jay, Brad. Sigurado, agsoblay ti kina-playboy mo. Si kamot dan. Saan ka playboy? Anya kita saanan. Agayam ta. Agam amuta. Amok ti kinalokom ka dagiti babae. Iso adi ka man? Sika talaga. Mas dawag nga rod. No apay adi mo mapakawan ni Papang. Idinto tagpada kayo, mate. Ngam, Brad, masigurado. Ano makita? Saan kami agpada ka ni Papa, Dan? Ha? Iso pang ngasin. Tadi mo tod balik sanday, Dan. Saan kami nagpada ka ni Papa? Kastagayam tinakunan ni Misty. Nasayat mo't nga rod, kumpadre. Unak tumot nga minkan ka, kumpadre. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Kabisado ko ni Misty nga anak ko. Arami din nati amin. Tapno agtalin na ti sigod, akinasingad na ka ni Albert. Nasayat nga rod no kasta, kumpadre. Panagkunaket, awanin ti parikot. May papan, ititulagan tati kayat mo asawan? Wan, kumpadre. Panyero, no niya titulagan, iso ti matungpal. Narigat mat, no sana matungpal day jay, saan ka di? Talaga, kan may isa, maladaga pa ilang da Albert kan Misty, nalpasan ti saritaan. Kas nakunakon, Panyero, awan ti parikot iti anak ko. Iso nam na magngawan mat nga rod ti parikot kan ni Albert. Doawan ang yaman na kan ka. Anya timpatay ti inam? Nairaman iti aksidente, senyora. Ha? Adda na los break alugan iti sentro. Nairanamot nga da ijay ni nanang ko. Nakaro ti pan nakadangran na. Di na nalasatan, kasta ka di. Uwan, senyora. Katday di amam? Di ako nakita ti amak. Sigon iti day di nanang. Awan ka no ti Serbina. Tapinanawan na ti inak, idi masikog. Anya? Anya tinagan ti inam? Felipa Gomez, senyora. Kasta gayam? Apay ang nadamag yun, senyora. Ako, awan makit di. Nasaludsod ko laang, Laika. At akamat gaya man dito'y palay iha. Kunaklakit din no saan ka masangpatan ita dito'y. Awan mati na pataga papanak, papa.
Isa adya kong rimor. Apa man ang nagkapuak iti universidad. Kat, ayusan ti pa nag-enroll mo, iha. Wan pa. Amo yung papa? Nakitak iti ni Albert. Nagsarita kayo? Saan? Diyak nagpakita kan ko na. Anya? Agam apay, anak ko. Narigat mat no kanayon ang makita na. Ang mga lumabiit ang mauma. Anya? May mayat mat laang na daytay mariknana akailiw na. Daytay isunto mismo timang sapol kanya. Saan ka di? Sa bagay, adda puntom, iha. Magustuak ti kasta nga imbagam. Anya, nalpas mo ka din ti aramidam, ijay likodan. Dandanin, nana si Mang. Imayak lain minom. Mawawak namin una yan. Kasta aya. Ala nga rod, lepasam ha. Iti kasta, saan nga agungat ni senyora? Wen, nana si Mang. Mapanakon. Sige. Panagkunak. Awan ti agbalin aparikot ko kan nilay ka. Talaga nga min anagagot. Ha, nilay ka dayjay Anya nga ta tinapasamak. Apay nga tana. Laika! Nana, si Mang. Apay balasan ko. Anyat napasamak. Ni Sir Albert, Nana. Oy, Ha? di ka man naarte si Kalay ka. Parang linabak ka lang, kung namlan anyang tinapasamak yun ka. Apay aya balasan ko. Anyat ti inaramid kan ka ni Albert. Binutbutang nak. Nana si Mang. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Albert Barok. Masubsobra am samat ti mangrabrabak kan nilay ka. Nana si Mang, di ko ti sakit unay da jalay ka. Naartikit dila unay Albert, amangan no saan ana irwam itikas jay nilay ka. Iso adi mo kumamat sobraan. Madlaw ko kat nasingit kayo kan kuana, Nana si Mang. Masyanak ngamin kan kuana. Nang runa, kat naistorya na kanyak tinaglabasan na itibiyag. Nagubing anakapadas itikas jay. Nana si Mang. Iso amabalin ka di, Albert. Di mo kumaunay. Ang mga nuan yamot kit di ti mapasamak kan kuana. Jack may ka rin, Nana si Mang. Namin, nagkana sa rabrabakan dayjay a babae. Amado, nasapa ka si Mangpat. Ay, mariknak ngamin kat nabanugag. Iso nga imbaga kini kumpadre nga umuna akon nga agawid. Anya ti kayat mo, ibagam tapay sa ganak. Awan, karidad. Kaya't ko lang ti aginana. Awin gayam, ni Albert. Adda dita. Saan mo tarimwar di anak ta? Kastaya. Nala. Mapanak ijay siledtan. Payaban naktulangan numang rabita yon. Wan, Amado. Itaman pa'y amakarig na iti bannog iti trabaho ni Amado. Saan matakas di asigod Ngambay-bay akman laangan. Diyako ni kaskaso. Tinapataga. Nasapa anagaw. Kabayatan ti kaadnak iti abroad. Adda ka din nagbalin ang nobya ni Albert? Awan mo tinadakdakamat ni Amado. Apay ka di, iha. Nadamag ko lang, papa. Saan ngamin nga agistorya ni Albert? May papan ka dagiti babae. Misty, iha. Alangan mo't nga ibaganakan ka no bilang lang. Siyempre, di namat kaya't amasakitan ka. Saan ang masakitan no bilang laang, papa? Ngamin, amok asya di ay-ayatan ni Albert. Pagkunaam, iha. I can feel it, papa.
The way he looks at me. The way he touches me. Mariknak nga gayat kanyak ni Albert. Oh, di ka nasayat no kasta. Ay na. No saan kayo kumangagad adal pailaang? Kasayatan ko man nagkalay sa kayon. Papa. Wan, iha. No kumatagpada kayo na nakaturbos. Kasayatan nagkalay sa kayo. Kaguram ka din ni Senyorito Albert. Jak tumabali na guraan ti amo. Nana si Mang. Ay na, talaga nga min asutil dayjay. Iso asaan mula kuman nga ikaskaso, ha? Nana. Hangam, kas itinakon-akon kan ka. Nasingpet ni Albert. Nalabit nga iso akas ti aramiden na. Gaputa din na malipatan ti panang tungpamkan kwa na ija ospital. Ha? Amo yun? Nana si Mang? Naistoryanan kanyak ti amin, balasang ko. Nana. Kat, patsak mo ta saan mo nga inggagara dayjay. Saan na ya? Talaga saan? Jak namin nalapdan ti bagik idi. Naklaatak, Nana. Basta ti makunak. Pakitaam itinasayaat ni Albert. Kat uray po utam. Agbaliw tumatla ang titrato na kan ka. Sardengan na kanton asot-sotilan. At nakadi masapul mo, iho. Kahit pala nga mamuan. Danya talaga ti plano yung papa. Anya plano? Papa, saan ako ama agad? Masirok ko. At dati plano yung ni Sir Fausto. Intulagdak ka di ka ni Misty? Hindi. Anya ka din dahil tangay pagbagam. Albert, iho. Ikagkaguma ka tong palon ti amin na kayat yung papa. Ngam no maamuak nga tagayam tulagan nyo kada Sir Fausto. Diya ako na mo, nanya ti salitaan. Albert? Nasaysayat lang na maamuan nyo ang sapsapa. Tanot naman bilang panggap yun. Saan nyo langan apatuluyan? Nagsapa ka mat na nakasukat iha. At ang sakit na patagapagnama. Nabayag nga wanak dito Pilipinas, Papa. Kaya't kumatatiag pa siya. Agmay-may saka. Kuyugan kalagan iha. Di ka nagtaktak, Papa. Planok ti mapan iti ayan datito, Amado. Tagpakuyog akin ni Albert. Kastaya. Wan, Papa. Iso nga rod anasapa ang nagrupot. Kaya't ko ti masapa mat amakagtang ijay. Tapno maikan mat ni Albert iti oras na ngagsagana. No kasta saan nga mo ni Albert nga awisan? Saan, Papa? Aya. Alangarudan. Agtignay kan iha. Kat agandad ka iti ipapan mo ijay. Anas ka na amadalusan ana impag dagitoy. Saan ka nung ngamin nakayat dagiti amo may anarugit dagitoy. Nas ka na saya atat ti trabaho. Amangan ni ikatanda. Sayang ti oportunidad. Sapay nagrigat tagsapuli ti trabaho. Nangro na kanya. Ta menor de edadak pailaan. Iso. Ada tao. Ada agpasbasar. Laika! Sikaman lang at timapan mangkita no asino ti simbang pat. Wan! Nana si Mang! Ha? Oh! Anya pa'y lagar aramidam? Apay adi ka pa'y laaglisi, tasumra ka? Pasensya kayon, ma'am. Ni Albert? Ada di taunag, ma'am. Ay, una yan. Nagtangigan tayo dyan, babae.
Albert! Mabit lang, mama. Apay, mama. Iho, orno sa Monte Bagim. Adda dita ni Misty. Ha? Panagkunakat adda na patag-agagaraнаkan ka. Alaan, iho. Orno sa Monte Bagim. Don't tell me, adi na kuyugan, Albert. Itang manglaangan nga kuyog ta. Nabayag ka nagnaadak iti abroad? Misty, Oo, apay. Di na ka di kayat akuyugan? Alan iho, kuyo gamon ni Misty. Amang ano mayaw awan day ta, tanabayag asaan anag yan di lugar tayo. Wanmat ngamin, Albert. Alang arat. Mabit lang, tagdi ko sa... Naimbag man iha, tanapanunot mo nga umay dagasan ni Albert. Siyempre, mat atito. Awan mat di sabali akasiningad ko dito ay nasaan ani Albert. Kasta ka di. Uwan, tito. Nasaya day ta. Awan gayam, naka-enroll ka din. Uwan, tito Amado. Agadalak mat iti universidad nga ayan ni Albert. Anyat makunam, Amado? Apay ang nagsinaay ka? Addang amin pakadanagak, karidad. Anya day ta? Addan ako na kanyak ni Albert iti rabi. Anya day ta? Jak kanureba nga pakibyangan ti personal labiyag na. Kat iti kanito amaamuan na nga itultulag ko kini Misty. Pagbabawyak ka no dayta. Anya? Dayta ti agpaysa. Iso ang madanaganak. Amangan no adarumso aparikot. Gapo iti nakunana. Balasan ko, anyang pang panunutem. Awan, nana si Mang. Di ka agbabain, ah? Ibagam kanyak. Ibilang nakkas inam. Ha? Pasensyakan, no naipalagip ko manin kan kaday di inam. Kaya't ko laang mati makatulong. Mabalin nga ibagam kanyak, no anyaman ti marikriknam. Pampanunutag laang ti umadanin apa nagsisarat, nana. Ha? Abay, nag-enroll ka kadi? Saan pa'y? Tawan pa'y maturnong ko. Isong roda si Mrer kakas babaunan. Takayat ko ti makaurnong. Barang makaadalak manan inton sumaro na atawan. Ammom, mariknak ti panagporsigim balasang ko. Kat maragsakan iti kasta akababalin mo. Nana? No anyan tuman ti maitulong ko. Saan ka amabain amang ibaga kanyak, ha? Tutal, agmay-may sa aklaangan nga agbibiyag. Awan ti pamilyak. Iso tulungan ka. Agpaiso? Nana si Mang? Wan, balasang ko. Ikarikan ka dayta. Mapantalangan ni Jubalay Dan. Agkita tayo dyan. Mapahinak sa Brad. Ang rona iti amang. Awan ni Jenny, Papa. Sigurado kami na makumikom dahi dyan. Albert? Alaan, Brad. Mapan ka ni Jubalay. Tap na adang pambar kong agsublin ni Jay. Ha? Apay nga mi. Ayan mo ya. Di ka ko man nagdamag pa Dan. Basta mapan ka ni Jay, ha? O sige. Sikat makam mo. Okay nga, Rod. Bye! Na yung paglakit Tada na tayo. Ada pambar ko. Albert, oh my God, mapanta iti dahi di abanda. Misty. Pasensya ka na. Ngayon, atas ang hailig ko dyan balay. Ha? Baliwan tanto lang ang tagpa siya. Nas ka na makaawid ako ni dyan balay.
Tay tagayam ti pakadanagang panyero. Juan Panyero, amangan no addan turumso a parikot. Inton ibagatan kadakwada ti amin. Pinunakmatan kan ka. Awan ti parikot iti anak ko. Nalawag nga iti lang anak mo ti ayan ti parikot, Panyero. Panyero. Ang sapay la kumata mapunas dahi ta parikot. Babaan ka ni Misty nga anak ko. Nang runak at punanamat anak karo ti iliw kan kuana ni Albert. Dayta pa ingarod ti may sa apakaburbor tsaa, Panyero. Nupudno ti kinuna ni Misty. Apay ingarod akas jay ti imbaga kanyak ni Albert. Anya nga ta ti agpaiso. Anya ti kayat mo asawan, kumpadre. Nagulbod kanyak ti anak ko. Sana kasta, kumpadre. Awan ti imbagak akasta. Barok? Anyaya ti gagaram ka ni Albert? Ma'am Caridad. Ada nga min napatag nga ramidan mi. Inawaga kon. Kahit ko na nang umayak dito balayo. Kasta ka di? Uwan, ma'am. Ada nga min espesyal asa nga ilimi? Kat iso ti kinuyog ni Albert. Iso ang mas daawak ta ko nam a pinaumay na ka dito'y balay. Saan ang agol olbod, ma'am? Pudno ti bagbagak. Patsendak ko, ma. Diyaka mo. Ngamtap no makasigurado ak. Mabiit laang taawagak ti anak ko. Da kayo ti makamo. Ha? Oh, apay. Anya ti mapaspasamakan ka, Dan? Kuwang amin, ma'am. Apay akit kita ang matlatan ni Laika. Ha? Laika? What? Ni Laika, ti kabarbaro abbabao nandito yung mansyon. Diyak lakit di agbidot, ma'am. Iso dayjay. Ti anya? Awan, ma'am. Dan, nailawan kan. Ibagamon no anya ti may papan kanilay ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Aday ka, Misty. Naitulod kan dito balayo. Kaano nga ron dapat tuluyan tatag pa siya? No, adawayak. Awagan kan to. Sigurado ka? Basta, makitan to, Misty. Albert, kaya ko ti sigurado asuban. Misty, please. Dumsag ka ko man. Tamang nagururay ti sa nga ilik iti balay. Ha? Okay. Basta awagan na ka. Wen, Misty. Ikari. Okay nga ron. Agan nagketi pa nagmaneho, ma. Wen, agyaman na. Sige. Napalan. Asino nga taaya day chay asa nga ili na ako na. Nakadkad lang alumikliklik lang ni Albert. Playing hard to get, huh? Okay. Para makita. Laika? Senyora, ada ka di pangibaunan nyo kanyak? Adala kayat ko akumpirmaan kan ka. Anya dayta, senyora? Agpaiso ka di adandani na ka na disgrasya ni Albert nga anak ko. Ibagam kanyak ti agpaiso. Pudno ka di. Saan na nga ingagara, senyora? Tilaang damdamagag ti song batam. Awanan ti sabali, Laika. Apagin bagam ka ni Mama, Dan. Pasensya kang Albert.
Diyan akong nakapaglipak itay. Kanailaw anak, kapaman na nakitak tayo kaya babae. Ket, anyati ko na ni mama. Kinasarita na tayo babae. Ayan mo na ya. Tanda niya akong makasangkot dita, Dan. Kartingam ko Albert. Matanagan akong dito eh. Ang mga nanya ti aramidin ni mama. Sige, sana bali ta sinuga ko. Awag law na ti anak ko, panyero. Impaka mo na tinagbanagan ti pagnada ka ni Albert nga anak mo. Apay, kumpadre. Nalpasan ti pagnada? Sigun ko ni Misty. Damo pa'y lugar na pananda. Kalat ang nagawis ni Albert nga agawid. Tada ka no sa nga ili na ijay mansyon nyo. Aniya? Asino ti sa nga ili di anak mo, panyero? Awan ti amok, Fausto. Awan mati amok ang mapapan ni Jebalay. Tapno sa nga ilin na. Likliklikan ka din ni Albert ti anak ko, panyero. Diyak mo, panyero. Awan ti amok. Diyak kaya't amadaan tayo ti susik. Isosapay lakuma. Tasanin adumakkel ti pare. Inungtan nakakadi ni Senyora, Laika. Saan mat, nana si Mang? Iso na laang ta nakaporpormal, bayat akasarsarita na. Ay, kasano nga min, anaamwan na. Panagpunakot, gapoy ti sa nga ili ni Senyorito Albert, nana. Ha? Ni Dan? Uwan, nana. Kadwa nga min ni Senyorito Albert iji ospital dahi alalaki. Ay, sapay la ko mga road, taawan ti rumso aparikot. Ha? Apay? Adda ka din na aramid ko amadi? Kwa, awan matkit di balasang ko. Iso na laeng, taamangan no agbalin manen nga isyo daytoy. Nagawid ka, Papa. Kunak numakumikom kayo kini Tito Amado. Diyak ngamin magustuhan tinamuakin ka, iha. Nga anya, Papa? Tinapasamak iti pagnayo ka ni Albert. Papa, anya ka kadi. Awan anyaman na day jay. Okay lang. Diyak magustuhan ti kasjay. Anya ti panagkunakin ka day jay Albert. Ay ayam adi baterya. Come on, Papa. Please, calm down. Di ka kumaagpungpot. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Sa anak ang nagreklamo. Nga oray saan kami ang nagbayag ang nagkuyog. Ngamin, jak kaya't ako naan na ademandi nga unay. Iha. Bay ang asyak ti makaamu iti amin, Papa. Kabailag da ito eh. Malagi pulakat nga rodan, tinakunan ni Amado. Nga anya, Papa? Ada ka nun nasaukin ko na ni Albert. Ngamsigun ka. Kuna makailiw na kaunay ni Albert. Day tatiag paiso, Papa. Sigurado ka? Uwan, padyanak ko man. Apay nga rod, nakasla na patpatagtisa nga ili na ngamsi ka. Papa, adamot bidot ko. Saan ko ngamin nga ini-schedule ti iruruar mi? Amangan mat no adda ni sigod a commitment ni Albert. Kasta lang ang dayta, Papa. Apay adi mo imbag pagkakanyak ti may papan iti dayta abanag, Albert? Apay pay lang, Mama. Naurnos ko mata. Alangan matataktakan kayo pa. Kinabalak mo't ngayon urnos. Iso adya ko ning baga kada kayo. Albert, iho. Ti kayat ko, maamuak ti amin ang mapaspasamakan ka. Mama, naustuhan ako iti tawan. Diyak mo't kaya mariribok kayo pailaan ka po kanya. Albert. Isa please ko, Mama. Saan tayo napadakilin dito abanag? Ngala. Ngam pangasin ko ma, iho. Iti sumaro no,
Pakamuan nak, noan yaman ti mapasamakan ka. Brad, pasensya ka na. Jaking gagara. Narigat mo't ngamin no, aglibakak pailaan ko ni mamam. Ala, bayamon. Sana balin dan. Ito importante, naurnos matlayan. Nakapagpalawag akong ka ni mama. Saan anagungay? Saan, man? Nga mo. No may kanto man nun dito gundaway. Kasarita nakto, may papatitiday taabanan. Ay, Brad, sorry ah. Lipata mo kunak, met. Kasano nga ron? Mabalin ka ding agawid akon. Saan pa eh? Naskan nagkuyog taro mo ha. Itikas na. Saan ang mabisto ang nagpambarak lain? Aguray ka man, Brad. Asino nga min ayati kadwam itay? Di mo damagan. Mabit lang tagpakada ka ni mama. Kalpasan na. Agkuyog ta na rumuat. Simang, jak kayat nga agulbot ka. Maipapanitian niya, senyora. Adda ka di ammom maipapan iti dandalipan na kadisgrasya ni Albert? Kanilay ka? Kinapudno na, senyora. Naamaklangan dayta, iti addan dito nilay ka. Nadlaw ko ngamin tinakaro apan ang sutsutil ni senyorito kankwana. Iso a pinagpudnok ni senyorito. Apay nga rod adi mo imbagbaga kanya, Simang? Kwa senyora, amok ngamin nga ado ti pakakumikuman nyo. Kan may sa, awan mat kan ti parikot, saan ka di? Pudno, awanan ti parikot, ta saan mat ana disgrasya ni Albert nilay ka. Ngam kasanon no. Kasanon no anya, senyora. Kwa, awan, Simang. Ala, lipatamon tinaibagak. Basta ti kayat ko, bantayam latta nilay ka. Ipanyero, Fausto. Ang mga numadipay lang tinamnam na. Nga po'y tinapasamag iti pagnadamistikin Albert. Makamuditan. Sung bataklatan. Panyero! Panyero, kumusta ka dita? Pasensya ka, o pinanawan ka dita, ha? Nagdanagat nga minit yan, So nagawid, Anya, kumusta ka dita? Awan tirong ba nga pagdanagam kanyak dito, kumpadre? Awan gayam, ni Misty, kumusta? Okay lang, kumpadre. Naragsak, yan ako. Ha? Naita niya, Grace. Isungarutan naragsak at lata para hindi anak ko. Kumpadre, pasensya ka na. Hindi kagdanag. Ipasigurado ka maurnos da ito ay. Ikarik da ito. Ano timbaga ni senyora? Kagura na ka di? Amangan mo't napapanawon na kun kas babaunan. Saan kumamot Tamasapol ko dahito at trabaho. Ay nalay ka, di kagdanag. Saan da ka papanawan? Ha? Agpaiso? Sigurado kayo? Agtalag ka kanyak, balasang ko. Saan da ka apapanawan? Nana si Mang. Talaga akas daylaang ni senyora. Ang masigurado. Awanin kan kwa na dayjay. Na nagpalawagan ni Albert. Ni senyor dayjay. Ala, kartingham. Ingkalukatan tigay. Napanan ni Albert. Apay a pinalubos ang arimwan. Jakmat amo nga dagayang pakasapulam kat kwa na. Apay ayang amin, anya tinapasamak. Asino ti sangaili ni Albert ngay may dito'y balay? Pagsalsaludsudan ka. Asino ti sangaili ni Albert, kunak? Ni Dan. Nagkuyog Dan, Arimuar. Anyan. Gapulang iti dayja, Adan?
saanan nga inikan ni Albert iti importansya ni Misty? Apay nga min, amado. Anya ayat ikayat mo asawan. Rumbeng kumangaging gayta, agkuy-kuyog da pailaan kini Misty. Ngem gapo iti dayjay adan. Napaayan ti amin. Amom Albert, nukunam anapintas met ti anak ti kumpadre ni papam. Apay anas ken aliklikan. Si kamot, Brad. Amo mo tadyak kayat ngay maniobra ni Papa tibiyag ko. Ha? No man nugot akit kayat na. Kaslain tulok ko matan. Ngay sultimang manipulay tibiyag ko. Banag ka sana rumbang nga mapasamak. Kasano no ipilit ni papam ti kayat na? Daytan tijak itulok. Kasano no ilaksid na ka? No di mo tong palen ti kayat na? Napanunot ko mutla ang dayjay, Brad. Iso apanag ko na. Nasken apanunutan pa'y nga umuna. Noan niya ti ibo nga ti amin. Sakbay nga agdesisyon ka. Nay, adda nagsardeng alugan iti batog. Kitaak man no asino? Ang mga no nagsublin ni Albert. Ni Ma'am Misty matgayam. Dayjayan, dimsaagan itilugan na. Ay, naimbag, tada ti hardinero anang sabat kan kuana. Ay nakababain kat kuman no awan. Nana si Ma'am? Laika, ay naimbag ta inasit ganak. Adda ni Ma'am Misty. Nana? No kasano ti panangasikasong kadagiti amo ta. Kastamot lang ti rumbang at ratom kan ni Ma'am Misty, ha? Kasta nga minti kayat da senyora. Misty, iha? Naimbag tayo may kamatlaang ditoy. Kauray apagbiit kayo lang nga nagkuyo ka ni Albert, itay bigat. Awan matlang amin tiyang aramidat ijay balay, tita Karidan. Impagarup ko no adan dito ni Albert. Ngam awan sapay matlaang. Tawan matilugan nga aramatin na ijay garay. Saan pa'y nga ruda nagsubli, manipot rimwarda kan ni Dan. Ha? Dan? Tigayam na, iha. Ngam sana balit awagak. Ibagak nga adda ka, tapno agawidan na. Mabit lang, Misty. Sige lang, tita. Nilakit didan ang nakasaritak ijay universidad ti kadwa ni Albert. Nasingit dagayam at talaga. Gusto nga rin tinaramid ko. Api na kita ak itinasaya at dayjay adan. Amok, adan to pa kairanudak iti dayjay at tao. Naimbag nga oras yun, Ma'am. Nangyagak iti mainom. Idi sulang dita. Wen, Ma'am. No, dapay masapol yo. Paaya ba? No. Saan ka pa'y apo mano? Agyan ka pa'y laang dito'y. Ha? Dito'y ka pa'y. Tada na patag nga ibagakan ka. Ma'am. Amom? Damo pa'y laang anak kita ka. Ket nadlaw kon asubirbiyada ka. Ha? Agasam! Babaunan ka laang. Ngam ko namlan asino kang agsasaw kin ni Albert? Agkid kidawa kiti dispensa, Ma'am. Damo lang amin ngal daw ko idi. Diyak amo nga amok gayam ni Sir Albert. Di mo amo? Nagmanal kamatan? Simrag ka dito eh? Adi mo amo no asino ti amom? Nang kangarod ah! Ma'am, no awanan ti masapol yung kanyak. Panawan kayo pa'y. Unay, ti panagsa sa ulay dyan, Papa.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Brad, itay pa lang agri-ring ti cellphone mo. Di mo ka disongbatan? Hindi mamati umawawag, Brad. Sigurado. Paawidon nakmanan. Brad? Jack pagay tagawid. Aday tamanan. Sigurado asan mo't lang agsardeng. Aging ga di mo songbatan. Isu asong bata mo. Tamangan kit di mo't no napatag ti bagana. Ala, saan ka lahangan nga agpakpakita kan kwa na? Siyaklatan ti mga sikaso iti anyaman na kasapulan na. Agyaman na, nana si Mang. Talaga ngamin akas tanod at duma, balasang ko. At dadagitay saan da akayat akapulapol. Kasta akmatlang iti damo. Ang idinagbaybayagan, imbilang dakon asaan asabsabali da senyora. Nang runa kat dito yakmatan abim makat. Kasla isudamatan ati pamilyak. Nana. Iso nalaeng tatalagang nga adda dagiti gundaway asaan da atratwen anasaya at dagiti babaunan. Ngem no mairwam kan, kasla awanen anyaman na dayta. Tawagam ka din di anak mo. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Aniya. Natangken na talaga ti ulo ni Albert. Damdami lang arudan pa nagsisarag. Di na pa'y matited tinabat-bati nga altaw na kinimisti. Amado. Jack malapdan ti bagik. Agpung tutak no kastoy lang kalidad. Anya ka kati. Di ka man. Amangan no. Adatim tengalukan. Amangan no ni Albert dayta. No kasta, panyero, adda nga rod dita ti anak ko? Wan, kumpadre. Madama ti panagsarita da ita ni Albert. Good. Nasaya at launay no kasta. Amumatan. Jack kayat asan amay kaskaso ni Misty. Isu lang tinabat-bati kanya, panyero. Ti amin ko. Amumot siguro daytan. Wan, panyero. Gadi kag danag. Saan naman ano dito iti anak mo? Agyaman anak, panyero. Amok matit di atari patuan nyo anaimbag dita ni Misty. Gusto ka di? Of course, panyero. Saan minto abay-baya? Bueno, kasapay nga rod, panyero. Bye! At dapat pa nagduaduak ititulagan mi kani kumpadre Amado. Madlaw kong umin sa bali ti ugali ni Albert. Ngam nalpasan ti saritaan. Ket rumbeng la matungpal no anyaman titulagan. Amom, Albert. Nagdakkel man tinagbaliwam. Anya ti kayat masawan? Kasla ngamin likliklikan na. Anya? Saan mo niya ti kasta, Misty? Na talaga saan? Apay nga rod, adi ka matagtagarin no adda. Nagkuyog na. Kasla agdardaras ka. Kasla kayat mo aguyudan ti oras. Diret saan nakman, Albert? Di na ka din kayat akasiningan? Akas itisigod sakbay anak-panak AJ abroad? Misty, saan niya ti kasta? Ado lang ti pakakumikuma? Oh, come on, Albert. Saan ka pailaan mat akas kada papakin Tito Amado ng nagnegosyo? Awan pa'y responsibilidad mo iti negosyo ti pamilyayo? Kasano ako nam, ama kumikom ka? Ang si Misty. Maawatan na kumamat. Day talang tikid-kid daw kan ka.
Kas makitak. Sa bali man ng tidjar ni Albert ang makisarsarita kini Misty. Mas lakit din kayat na napumanaw ni Misty. Sana mabalinda ito eh. Ang mga nuwagi pulong ni Misty kini Fausto. Nakababain. Nas ka na si puta ka na yung bagti pa nagsarsarita da. Tano ka sa pulan abuman laeta. Tapno saan laang amabainan ni Misty. Aramidak. Jack itulok anilaang Albert timang dadahal itinapintas alinangan ti pamilya Natividad kan pamilya Fontanilla. Apaya sika ti makakaadda ang mga asikaso iti kasapulan da Albert. Simang, ayan nilay ka? Anda ipapaaramid ko kenkwana, senyora. Nalaglagan at trabaho ti mga sikaso kada senyorito Albert kan Ma'am Misty. Iso akin unak, asyak langan ti makaam mo kadakwada. Sigurado ka? Wen, senyora. Di nakpagdanagan. Kabailak nga asikaswen da senyorito. Ala, sika nga ron ti makaam mo. Ngam ni, iti ka nito amalpas nilay ka ti anyaman nga aramidan na. Ibagam ta ison ti mga sikaso kada Albert. Apay nga gawid kan, iha. Di ka pa'y lamang rabi dito'y balay. Kakaiso na nga dakan dito'y. Saan yun, Tito Amado? Kaasimat ni Papa. Awan ka lang na ijibalay. Nairwaman day jay. Iso adi mon pakadanagan. Wano saan? Awagak langan tao may matan dito'y. Thank you lang angan, Tito. Ngam sana palin. Ijayak lang angan balay. Sigurado ka, iha? Of course, Tito Amado. I'm sure. Ala, adakan ka na ita. Okay, Tito. I have to go. Mabit lang. Ibaga kini Albert. No, Tito. Saanan? Nabanog ni Albert. Iso adi yun taktakan. Nagalas ti naramid jay anak mo, Caridad. Nagalas. Apay ang makaungot ka? Kat sinangaili namat ni Misty? Sinangaili? Kas jay kaditi panang sangaili iti maysa nga espesyal a tao. Amado. Dayta tinakababay ni tikas jaya na pasamak, Caridad. Di mo ka di maamiris dayta. Saan mat ang nagreklamo ni Misty? Saan ka di? Unay ka matan, Caridad. Agin bubulsik ka kadi? Wenno, naakaran ka matan iti kinamaag ti anak mo. Anya? Pasensya kan, Caridad. Jack matan napupuutan, tinaisawang ko. Sinangop labit. Kalpasan na. Imbaga ka na ba nogar? Kahit anyati ko na ni Papa. Diyak mo, Dan. Saan ko pa yan nakasarita? Albert. Amok no hapaya ka na yun dito'y deja babae. Sigurado nga da pa malubos ni Papa. Ngam Jack itolo. Adakin ka dayta, Brad. Saan ka malapdan? Ngam kita am lang, Brad. Ang mga nag-addan nga agsakit tinakam ni Papa. Awan ti bibiyang ko. Naimbaglagit din. Tadanton sa rek inton Lunes. Adanton rason kong agkadkad. Nabilang pilitan nak ni Papa, amang kuyog iti dayjay a babae. Iha, okay ka kadilaan? Of course, Papa. I'm always okay. Kaslasan man. Come on, Papa. Tadyan na ko nga. I'm okay. Amom, iha. Kasla kayat kun nga ibabawi ti anyaman ang nagtulagan mi kan ni Panyero Amado. Para kada kayo nga anak mi. Ha? Anya atulagan, Papa? Diyak kayat tagilimot kan ka, iha. Ubing kayo pa lang.
Nagtulag kamin kani Amado, ada kayo kani Albert tirumbeng apara iti tunggal maysa. Anya? Nagtatiag pa iso iha. Iso na lang, tamakita kat kaslat da parikot. Iso ngay bagaksan kani Amado, tasalangan amatuloy ti saritaan midi. Apay ngay asaan, Papa? Apay, diyo kayat ni Albert? Saan nga iti dayta? No di kat timadmadlaw ko, akas la si kalaang ti interesado kan ni Albert. Kayat ko lang ipalagipkan ka, Papa. Idi pa ilaang. Espesyal kanya ko ni Albert. Iso please. Saan nyo nga ibabawi ti saritaan nyo kini Tito Amado? Kan may saan apod no ang nagbaliw kanyak ni Albert? Isupay lang ang ti Albert akasingad ko idi. Nanaskan akalubak ni Albert kin ni Papa. Alamida. Itikas na. Di na ibabawi ti anyaman ang nagsalitaan da idi kin ni Tito Amado. No adagayam kasjay asalitaan na. Nalaklak ang arod ngagbaligi Tauray anya pa'y ti Aramida. Sigurado nga umayon kanya da Tito Amado. Namjak pa'y ipakpakat dayta. Jakmat kaya ang maibabain ti Ama? Amok. Playing hard to get lang ni Albay. Namadlaw ko kan. Kaya't nakman. Imposible ang mapagkadkadan na tigas kanya. Di na amunoan niya ti mapukaw na. Nasyakit din ti pagkadkadan na. Kan saan asyak tay klase ti tao? Analak ka asumuko. Nakarkaro pa'y ket di amakarita. Gapo iti kasjay at aramitan ni Albert. Umuna nga aldaw ti klase ita. Uy, kumusta? Apay nga tangawan pa ilaan ni Albert. Hoy, kumusta ka dyan? Rombang ko mga adan dito eh. Ta iso mo tinyawag na kanyak idirabi. Hi, Dan. Ha? Oh! Hi, Misty! Kumusta ka? I'm okay. Si Tangay. Okay, Mat. Nasapa ka ah. At ang aming klase iti first period. By the way, tunggal break time, adaak lang iti kantin. Kitain na ijay, okay? Ha? Sige. When, Misty? Okay, I'll go ahead. See ya! Sige, Misty. Bye! Una yan. Diyak laing pagarop ang malagip nakpay dahi jay atisay. Mayat ah. Nukas kasano. Ati wag mo't itatigayom ko. Malmalday ka manin, Laika. Adda ka di parikot? Awan, Nana. Makarik na aklaang iti apal. Ah? Apal? Sino nga iti apalam? Ni Sir Albert. Anya? Apay mo't nga apalam ni Albert. Gaputabak nang kasta ka di? Ay, sana dayta. Apalak ta na panon iti universidad. Damo nga daw ti klase ita. Saan ka di? Maawata kon. Magagaran kamutan nga agadal. Kasla-kastan, Nana. Sana bale. Tako namot nga agurnong ka. Basta agaggagat kalakit di. Patyak nga inton sumarulo atawan. Makastrag kan tumatan. Apayakit kita naklatan panyero. Handa ka di pariko.
Panyero. Apay, ada ka di parikot? Amumet nga ramidak ti amin, Panyero. Tapno sa anak ang madataal iti karigkan ka. Anyat kayat mo asawan. Pampanunutak ngamin titulagan ta, Panyero. Ti may papan kadagiti anak ta. Oo. Anya ti may papan iti dayta. Amgak ngamin nga mga nojak mapasurot ti anak ko. Amumet ti kinatangkan ti ulo na. Apay nga, gisem ka, Panyero. Saan narabak ti bagbagak? Di na ko makatawaan. Kumpadre, santa pagparikutan ti may papan kadakwada. Bayan tayo da may papan iti dayta abanag. Panyero? Ti asikasunta ket dagiti negosyo ta. Italek ta kadakwada ti may papan iti dayta. Kamungdan, ito lang yung makita kakasta. Patinak ngamin, Brad. Ay na, nakapinpintas ko naklang arudan. Sigurado, atiwan kamot itan. Tikat masaya at Iso na lang ta. Amangan mo kumaro ti kinasiglat mo, nung makita mo. Dan, kinonakmatan din ka. Nalpasa ko ni ti kakasta banag. Tiyakon kaya. Oh, mamati. Mabalin ka di, Dan. Sabdangan ta kumanday ta saritaan. Amangan no kompormento manan ti pagturturungan na. Amangan no makaisawang kanto manan iti makapasair iti rikla. Ha? Mabalin ka di. Sige. Pasensya kan, Brad. Among ngay talaang nga da babae a dinayo ko. Kat marit nakakayat na kamakasindingat. Hi, Dan. Ha? Hi, Misty. Albert, iso ti bagbagakin ka. Ni Misty. Anyan. Pati ka di tigayim ko kat aramatem, Misty. Anya ka di tibagbagam, Albert. Agam-am mo kayo? Dan, iso ni Misty. Tibagbagak kun kakaubi nga. Ti anak ti kasing da nagayam ni Papa. Anya? Indya ka mo nga gamam mo kayo gayam ken ni Dan. Nasdaawak nga rod itay sumrakak dito'y kantin. Ta nakita kayo nga kadwa. By the way, anya di ko nam itay nga aramatak tigayam mo, Albert? Awan. Sige, tadapay klasik. Albert, urayan na ka. Bye, Misty. Bye! Albert, urayan na. Tiloko nga, Albert. Di man laimisan Apolos. Kaslakit din ipadlaw na kinidan at di nakpagtatakunan. Ngam para makita. Kukwak tumat lang. Ti maudi apagga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Simang, ayan ni Laika. Adda ijay laundry room, senyora. Sinukatan na ngamin amin a kortina to'y mansyon. Ilablabanan. Kasta ka di. Apay ka di, senyora. Adda pang ibaunan nyo kan kuana? Isula ko man ti baunak amang itulod iti ibayad ko kani Mrs. Ferrer. Senyora? Masadutak ngamin na rumwar. Sige, senyora. Mabiit laang taayabak ni Laika. Sigamit, Albert. Di mo imbaga kanyak. Ani mistigayam ti bagbagam kanyak nga naktigayam ni Papang. Jack mo tamong nagamam mo kayo, Dan. Aksidente ti panagamam mo mi, Brad. Iti kalkalpas ko nga nagbayad iti tuition ko. Idi nga pinabuludan nak. Natungpar ko ni Misty. Iso nagamam mo kami. Anya? Kasta terog iti panagamam mo mi.
Diyak nga rod impagaro pa malagip nakpay. Nasingpit magayam ni Misty. Dan, Nakapimpintas pay. Tisay ko naman. napintas no napintas. Hoy, yan yan. Awanan. Nga madaugahan ni Najak magustuhan sipot pa hindi. Ha? Anya day ta? Tingin na suplada na. Sagat naglayang amang pabain iti tao. Suplada? Nalaing amang pabain? Ala, saan mo't Nakasingsingpit to pay kanya. Dan, no nasingpet kan ka ni Misty, gusto nga rutin bagak kan kuha na itay. Sigurado, plano na ka nga aramatin. Dayta ti address apang itulodam iti kwarta. Laika. Uwan, senyora. Ammom dayta a lugar? Uwan, senyora. Nalakalaan asapunan daytoy. Medyo daklagatan dayta igam mo a kwarta. Di kagbalin ako nang nawatam. Uwan, senyora. Alan, mapankan tapno makagtengkan adagos iji balay da Mrs. Ferrere. Yawag kun kan kuana ti ipapan mo ichay. Aging kakadita. Pampanunutan pa'y lang, tinaibagam kanyak, Amado. Panyero. Imbagak maten sana ya. Santa pagparikutan, ti maipapan ka nagiti anak ta. Baybayam ida. Mabainak kan, nujak mapasurot janak ko. Panyero. Kas na ikarikon. Aramidag ti amin. Ipasiguradok ang mapaanugot ko ni Albert. Matuloy ti saritaan ta. Amo mamado. Dahil tati kayat ko kan kakit. Dahil tati pagbilibak kan ka. Saan ka nalaka asumuko? Never say die. Rumbang lang, saan ka di? Sabagay, husto ka, Panyero. Anak ko lang ni Albert. Iso ti rumbang asumurot kanya. Saan kat asyak tagtungtungpal kan kuana. Awaning klase ni Albert ita, aging gano malam. Ngam siya, adapay may sa subject ko. Teresa! Dan! Dan! Ni Misty. Adapay klasem? Adapay may sa, Misty. Mao din na classic para itang aldam. Uray siya! May salaangan. Kita akman ti class card mo? Adto yun. Agpada tayo iti klase. Agka-klase ta. Ha? Ni, wan nga agpaiso, Misty. Apag iso, agkuyog tan asumra. Dayto yan ti address ang nakasurat dito'y papel. Naintad kanyak ni senyora. Nagdakkel matlaang abalay daytoy. Nagpintas. Baknang matlaang ti aking kukwa. Pasig ababak nang tigagayam dagiti amok. Agbasa rakit din. Tapno malpasan tigagarak ditoy. Nas ka na makasubli ak matlangi di mansyon. Tapno matulungak ni nana si ma'am. Marigatan lakit ti DJ amang ilaba kadagiti inakukus mi a kurtina. Mabainak lok makigiddan kin ka, Misty. Ngam napilit ka mat. Awan anyaman na, Dan. Kan may sa, agayam tamat dan. Saan ka di? Uwen asino ngay mo ti agkadkad ang makigayam iti kaskin ka. Pakaidayawak ti agbalin agayam mo, Misty. Amom, Dan. Makapayat ka man. Naragsak ka akakuykuyog. Talaga? Naragsak ka no kakuykuyog nak? Uwan, saan ka ngamin aboring akadwa? Saan ka akas kadagiti daduma? Nakaul-uli magdala nga rudan. Awan pa'y sense of humor ka. No siyak, Misty. Sigurado nga agsakit ti tiyan mo, agkat katawa. Kasta ati kayat ko?
Uray mo't ni Albert nalay ngagpakatawa day jay. Wan, amok dayta. Iso nga rod anasingad kami kini Albert. Iso mo't lagayang. Agdardaras ka kadi. Awisan ka kumapay. Ha? Ay na, nakababain mo't, Misty. Awan anyaman na. Ay na, kayat ko man, ngamsaan ang mabalin. Naskin nga ginanaak, tada trabaho ng rabi. Ha? Working student ka? Kasapulan, Misty. Tapno makaadala. Siya kunti mga sikaso kadagitoy. Tawan pa'y matlaang nilay ka. Ay, sapay la kumata saan anayaw awan. Si Mang. Senyora, apay ka di. Adda nilay ka? Awan pa'y nga rod, senyora. Ne, apay ngay anagbayag nga agsubli. Kat itay pa'y matlaang nga inyawag ni Mrs. Ferrer. Anaawat nanti impatulod ko. Kasta ka di, senyora. Amangan mo't no agsublin ditoy. Amangan mo't no nagbalog pa'y dayjay. Ha? Kasta nga minti arami dagiti daddo maababaunan kat. Dumay baundan, gundawayan damot tanti aglakwat siya. Oh, kasanon, kumpadre. Agawid akon. Agawid akmeten, kumpadre. Talaga ka din di mo kaya ti sumurot iti balay? Di mo kaya ti tumagay iti uray basit lang? Baliwan tanto, kumpadre. At nga mi napatag nga ramidag. Amang ano trabaho man ang tiyasikaswam. Agi na nakakumamat, kumpadre. Sana bali ta adu ti investor iti negosyo ta. Sana trabaho da ito, personal. Anya? Di mo't inkarikan ka nga si kaswak ti may papankin ni Albert. Day tati kayat ko nga ramidan ita, kumpadre. Amang ano aga pa kayo manan nga agama, kumpadre. Saan mo't siguro? Kasarita kiti nasayaan. Ngam no natangkan lata ti ulo na. Ipakita kan kwa na asak pay laeng ti ama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Medyo natikawak iti daran ko ang nagsubli, nana si Mang. Iso ang medyo na ibayagak. Pasensya kayon. No siyak, maawatak balasang ko. Agam ni senyora, atapon na anagbalog ka. Anya? Ne, saan? Diyak to aramidan dayta. Mamatiakan ka, lay ka balasang ko. Amang ano anya ti aramidan ni senyora kanya, nana si Mang. Tinasayaan. Mapankalaangan iti ayan na. Nana? Ingkan. Agpakita ka kun kwa na. No agdamag. Ibagam kun kwa na tipudno. Sigurado ka iti ibagbagam? Ang mga no agul-ulbud kalaang layka. Ay, saan? Senyora, agpaiso ti bagbagak. Laglagi pam, jak kayat ti ulbod. Sa anak nga agul-ulbod, senyora. Ngala, agsubli ka nga rodan iti ayan ni si Mang. Tulungam iti aramidan na. Agyamanak, senyora. Madlaw matkit di nga agsasao iti pudno ni Laika. Kan makita kat talaga ang nagagat. Nairwam iti trabaho. Adda nagsardeng alogan iti batok. Nagbusina. Nilakit di amado ti simbangpan. Ayan ni Albert. Ada iti silid na. Anya nga oras sa simangpet? Nasapa. Agsapa lang amin ti klase na no kastoy nga aldaw. Awanen ti malam. Dituyin balay anang aldaw. Kasta ya. Nasayat nga ron. Nga maguray ka. Apayas sa pulam ti anak ta? Kayat ko ang makasarita.
Nga maginanapay. Iti kasta, makapagsarita kami anaimbag. Kumusta ti damong alda mo iti pagadalan, iha? Okay lang, Papa. Naamamok ti gayam ni Albert. Inya mamunakan ka? Saan? Siyak tinangi pamuspusan. Iso anagam-amok kami. Kinapudno na. Idi pa'y ang enrollment anam-amok ni Dan. Kasi nga Dan agayam ni Albert. Iha, amangan mo't no kumpurmila a klase ti tao day tan adan. Aklunak, Papa. Saan akas kada tayo ni Dan? Anya, apay nga rod amakigayem ka kankwan. Papa, anya ka kadi. Gayam ni Albert ni Dan. Amangan no anya ti mapasamak. No jak aklunan agayam, ti gayam na. Anya? Ngam di ka agdanag. Ipakitak lakin ni Albert. Akabailak agayaman dagiti gagayam na. Tapno saan nga agduwa-duwa kanya. Ikagumak at tanangan ti makisarita kini Albert. Padasak nga lang iti nasaya at saritaan. Tano ipilit ko adagos ti kayat ko. Amangan wag subang kami laeng. Sapay la kumata na pintas ti pagbanagan da ito yung panagsarita mi. Iti kasta. Saan nagmata na madanagan nga amangan no saan na matuloy titulagan mi kini Fausto. Kuna ni Fausto abaybayan min da Albert ken Misty. Ngem kayat ko ti makasigurado. Papa? Albert. Agtugaw ka, iho. Agyaman na, Papa. Kaya't da ka na makasarita kung naninana si Mang. Dahita ti pudno, iho. Napatag namin dahito pagsaritaan ta. At da pa kay naigan na iti pamilya tayo. Anya dayta, Papa? Sigod na nasinged kayo kini Misty. Saan ka di? Amumiho, nasaya tatatao ti pamilya Fontanilla. Nasaya tatao ni Fausto. Nasaya at matatao ni Misty. Mabaling ka di, Papa. Diretsaan takon. Anya ti kahit yung ibaga? Saan kayo kuman nagpalpalikaw pa eh? Tangay, kasta ti kayat mo, iho. Sige, patgan ka nga ron. Agur-urayak, Papa. Albert, kayat ko ang manugangen ni Misty. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.